بونس كو ساعة دي طاطا بون ريلاسيون لي جوينو في كاس دي طا بون بريم نخلص لي بريم نسقط على نخلص لي بريم تخلص يعني لي بريم قريبة قلنا شوية عجول جو بونس كي يا دي روتار كونسيرنون لي سالير جو بونس كلنا كبير عن ساعة دي كونفونسيون يا دي روتار عن envers nos partenaires je pense prochainement انا ما ادريش منه ريغولاريزي جو بونس ساعه دي طاطا ريلاسيون كي سي كي تجارة جوار ديال بوزينا ايدينيا ميم خلاف هكذا وانا هكذا ايكال باسكو qui suis très très exigeant concernant les résultats parce qu'on a mis les moyens qu'il a quand il a quand on a ça le grand public n'a ça je donne les bons résultats mais le mukhalaf a les objectifs qui n'est بالك مخالفة parce que c'est تمسين داف حمر non تقرا حمر Y je pense qu'il n'y a personne ni Chouchou ni la GSK se pose pas sur un seul joueur mais là en négociation par exemple il dit كان كي قلت اسم انواع الجوار tout ça tout le monde qui je pose le respect tout le monde me respecte personne n'est indispensable à la GSK نعطي دعوة عطيد نعد بليك سقي لك la GSK va renouer avec les titres نعد بليك la coupe de la CAF اللي قتيلي on interne انا هذا على راسي تصدف هذا ولا جي on interne هذا بليك اللي قتيلي l'objectif نمسلي تنيغوسيا في لي بريم نعد بليك لا فينال سي طون لاني تعجب الحالي وين كايك شميد ديك نصب لا فينال شحال تاوي شحال تاوي ما كلوا لاني جانب ليك فيها مليح لاني جانب ليك جي بلامي بالك الجوار Nacho tout ça mais tout est en train dans l'ordre personne n'est indispensable je suis le premier responsable c'est moi qui décide il y a un des chefs qui a dit monsieur c'est qui a dit le reste je pense que les joueurs depuis mon arrivée pour n'arriver venu c'est la GSK dans les joueurs même ils ne méritaient pas d'avoir une salaire je pense qu'il y a un retard mais je pense que d'ici la fin du mois on va régler beaucoup de salaires mais la salaire la GSK صبت مليح je pense que la GSK أدنى ولا لمس سالاريال la situation financière اللي حالا تدريم تبعتها la GSK وكي كان يكفوك ميورا لقيوا على خطر دي دس يعني داين فرامت مازال هذا يدس ولا مسعى الماتش je vais le convoquer ترجعوا يعني demander bien sûr les excuses demander les excuses بليك ذات بليك سيميوني وعامل مليح عندي سنة بليك أنا سيميوني سي شو tout ça mais tout est rentré dans l'ordre je vais garder le groupe c'est normal mec même si en tant que net il faut le remettre à sa place personne n'est indispensable à la GSK Segui mon plan B la GSK toujours tant que je suis à la tête de ce club toujours les mêmes objectifs et أنا صراحة عزت هسه بدي خلق يعني ورد داخل جميورا رانا عثو وإذا أريد دون يدس كل جميورا رقيق مخلف يذاك معدسنا روارك عثك دعذرنا كجيدا شو تحسون دا شو تحلفون دا شو تنخصن بدي خلق ورد داخل l'équipe ويفرق يعني ويفضل تربعت jamais je sais comment communiquer avec le groupe on a des joueurs ça va aller l'année joueurs c'est je communique très bien تمسفهم مليح يسونا ما les entraînements ما في vestiaire ما dans le PV tout ça je pense que il y a une confiance et une complicité entre qui n'est que les joueurs réguliers